Kreiranje BMW ID naloga putem aplikacije je prvi korak ka povezivanju vašeg BMW vozila sa digitalnim svetom kompanije BMW. BMW ID je jedinstveni korisnički nalog koji omogućava pristup digitalnim uslugama putem BMW aplikacije i funkcijama BMW automobila poput daljinske kontrole vozila, provere statusa, slanja navigacione destinacije direktno ka vozilu, kao i aktiviranja i upravljanja dodatnim uslugama kao što su BMW Digital Key ili Drive Recorder. Kreiranjem BMW ID naloga možete koristiti brojne pogodnosti kao što su sinhronizacija podataka između vozila i pametnih uređaja, pristup digitalnom ključu, online ažuriranje softvera i brojne druge personalizovane funkcije. Da biste kreirali BMW ID nalog putem aplikacije, sledite ove jednostavne korake. Preuzmite i instalirajte BMW aplikaciju na svoj pametni telefon iz prodavnice aplikacija App Store ili Google Play. Pokrenite aplikaciju i na početnom ekranu izaberite opciju Registracija ili Kreiraj nalog. Unesite svoju e-mail adresu i kreirajte sigurnu lozinku. Potvrdite unos klikom na Dalje. Nakon unosa podataka na vašu e-mail adresu biće poslat verifikacioni e-mail sa linkom za potvrdu. Otvorite svoj e-mail, kliknite na verifikacioni link i potvrdite svoj nalog. Nakon potvrde, ponovo otvorite BMW aplikaciju i prijavite se sa svojim novim, upravo kreiranim BMW ID-em. Nakon prijave, možete dodati svoje vozilo unosom broja šasije, VIN broj ili skeniranjem QR koda koji se nalazi u vašem vozilu. To vam omogućava potpun pristup svim funkcijama aplikacije i digitalnim uslugama prilagođenim vašem vozilu.